Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni naw khwasi ka ai channel siang bahal subscribe naw manta. Ki naw ilam ka Bharatiya Janata Party BJP Pok Meghalaya Kilesya Yong bat sa law ngolut hadin balas priang gi khobor ba unong aktin joka party BJP ba Himalaya Shampliang unlek ban aireng hag election MP Lok Sabha kabar salong no house nam arjar arbesau tang ba naga tiket jong National People Party halor kane naga leng jong presiden ka BJP Meghalaya ba Ernest Mauri Ulong ba haduk mentahi naga leng jong party kimpat yo kano ro kajing tho naw ba HM Shampliang ba un mi no naga party BJP Syuk ulong ro ba kungu party hi kidang yo i tang hakilat bathai kubor halor kajing mi kubor ba unyang kunya ke election MP nak seng NPP nak kaliang ke parti ngimpat kwa ban ong lai ai yang mentahi lapan rap ba Ernest Mauri tang ba ha kawai pat kaliang ula kubur ba utai MLA barim kamau sentram konstituensi ula jak kato gane kijing lang kibron kam jong ke parti wat ha kapor bawan ki menteri jong ke sarkar Pedro Syuk presiden ulong ro ba hadin makiliyo ai ya ki kubor bai dei ba HM Shampliang nak kaliang ke parti kalam tip sha ka disciplinary committee bat ka syang pat hak komiti bat berkat bat khodi krim yau ba HM Shampliang nak sen haba persyang bat pentikna ya kane naw tai nong mi khmat barim ka maaf ram aka dai na em ka juri sha ba mi man areng hak election MP nak tiket NPP nak kaliang job o syama tak setia ban krenai ai lak ban kedua ne ba ubah Himalaya M Shampliang ulai kon ya election MLA house nam arjar arpulai nak tiket BJP Andrai oleh Syah Remno ban mata ubat kumunong aiboi jom betra kulit putih jom sarkar jela